Rwendo rikadhibala rurapfuura kati ya muhasho wa pfunzo dza fhasi na dza ntha kha matshudeni vhane vha vha na vhaholefhali ya u dzinga nḓevhe na u vha na luvhonela. Vhunzhi havho vha kha ḓi swika afho dziyunivesithi vha sa ḓivhi tshithu nga vhukoni ha ḓuvha na ḓuvha sa u bika, zwine izwo zwone zwa vha thivhela u ḓiimisa nga vhoṱhe afho khampasini. Vha Yunivesithi ya Free State vha ri vha sala vha na dzimbudziso dza zwe vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vha funza zwone uri vha kone u tshilisana na vhaṅwe vhagudiswa. Fhedziha vha tshiimiswa itshi tshimbidzwaho Universal Access and Disability Support vha ri vho ḓa na mbekanyamushumo dzine dza ḓo thusa matshudeni vhutshilo ha u ḓiimisa nga vhoṱhe afho yunivesithi. Muthusa ṱhoho ya tshikolo tsha special tsha Batmea vho Mudiri Matshwane vhane vhone vha tou vha na luvhonela vho tenda uri ho no ḓivha na vhukhwine kha sekithara iyo ya pfunzo. To a large extent, I would say we have improved as the country, given the experience of the teachers and the staff members who are teaching these learners the training they have received to ensure that they are able to adapt the curriculum to accommodate the learning needs of these learners, both deaf and blind. Vha muhasho wa pfunzo vha ri usiwa ha nnḓa nga vhagudiswa ava zwi tshe zwo yesa. Vha ri hu na mbekanyamushumo dzo dzulaho dzo itelwa u funza lushaka u vhona uri vhagudiswa vha luvhonela a vha khou valelwa nga nnḓa. Social inclusion is not as easy because, like you are saying, people are having their own stereotypes, and other people, they don't have the skill or they are not aware of the certain disability. Vundu ili la Free State na zwikolo zwa special zwa 25 zwine zwa ṱanganedza vhagudiswa vha ṱoḓa u swika zwigwidi 5 na tshithihi na hafu, ngeno vhadededzi vha tshi ṱoḓa u swika maḓana 4 na hafu.